Sasa naomba wakaji wanamyembea tuamke tutembelee pamoja. Hizi mikutano zikifanyika tujue watoto wetu wenye wabaya na wazuri, ambapo tujue vile tunawaelimisha. Jua watu wenye wanatuibia ni wakaji wetu hapa, wazaliwa wetu hapa, wanunuzi na wageni ni wachache. Sasa naomba tafadhali wakaji wa hapa tukue na ile nidhamu, tujue vile tunalinda watoto wetu kwa hii kijiji. Security inaanza na sisi wenyewe. Kwa hivyo ukiona mtu ambaye anatembea area yenu ambaye sio mtu ambaye unajua ni mzuri, labda ni efiche, jaribu kutafuta wenzako, muulize huyu mtu maswali, anafanya nini kwa hii area. Tangu mwanzo tu wa corona, the year 2021, wakati wa corona ukianza, upotovu ulianza kuingia kwa watoto wetu ambao tulikuwa tumewalea hata katika kinjia ya Kikristo. Watoto walipopata nafasi ya kukaa pamoja vikundi, watoto walisomeshana mambo ambayo hayakuwa ya kawaida. Tunaanza kuona ya kwamba watoto walijifunza kuvuta bangi, watoto walijifunza kutafuna matawi kama mbuzi. Watoto siku hizi wanaishi maisha ambayo hata sisi wazazi hatukutarajia tutafikia pale na watoto wetu. Kama sisi wakazi wa hapa na area ya Namoya, tunaomba ya kwamba mkuu wa polisi yako hapa Mr. Kimayu utusaidie, kwa sababu hawa watoto we know them, we monitor them daily, tunawajua, na wakati wanapoenda kukaa hivi vikundi tunawajua. Mzazi usikinge ya kwamba mtoto wako ni mtakatifu. Mara ya kwanza tuliita baraza hapa kwa sababu tulikuwa na aina ya hiyo ya wizi, na mimi jirani yangu mmoja alikuwa ameibiwa. Tukapeleka ripoti kwa DCI office, wakaja wakafanya dusting, na hiyo dusting ikafanywa, tukawapea namba za wale washukiwa ambao tulikuwa tunafikiria kwamba wanaweza kuwa wanatufamia usiku, wakatupromise kwamba watashughulikia. Baada muda imekwisha, hii baraza tumeita tena kwa sababu mwezi mmoja ambayo imepita hivi kuna kijana ambaye aliuawa katika hiki kijiji kwa sababu pia walienda wakaiba mahali na CCTV kawaonyesha, na wanakijiji wakachukua huyu kijana wakamuua. Na ofisi ya DCIO tunaona ya kwamba ni ofisi ambayo inalala kazini, kwa sababu kila wakati tunawaambia wanaamkia wanakuja kufanya vile wanafanya, lakini sasa feedback hatuwezi kupata feedback.